wundi mugunzi ngabona ubutaka bw'Ibujumbura cyangwa mu Burundi uri kubikora neza nka Iseke nyama impamvu yavuze kujya niko natahura zino kara ziri international ni kara zo hanze rero natahura kara zo hanze kurashaka kuditiranya na za kara zo ngaha ayizerutse zinzi sana ruje mutahura ijya kara ya Iseke Jagara ya Iseke ahubwo ari soto yubaho bafise igicapo kigarukira ngaha ayi mu Bujumbura bafise igicapo kuri international ndo bari kubarakora bari kubara nibo ariko tubatwereka karorero kara tugiye gukoresha ugiye gukompara kara Iseke iri kurakoresha cyane cyane nk'umuntu imba ni kara ugiye kugerageza kuraba n'amafilime yo hanze bigiye bigenda bibangabanganywe bisa ahubwo mbere wanashaka munayimenyere kubera ko muzoza kubifata mu nyuma Iseke igeze kure rero Iseke ni umugwi umwe wamaze gutahura isi ahiri kwiraja n'abantu bidokimanta cyane ako wakavuze n'abantu bidokimanta cyane bakamenya ibigezweho rero umuntu wese azanye ikigezweho igihe cyose yamara umuntu yamagwanywa staff yabo ni nziza cyane ifise rero management yayo manager wabo vraiment n'umuntu araho yiturije ameze neza ubundi iyi migwi myinshi za kuronka management nk'iyi bigeze kure man bigeze kure kabisa uno kuja mbere kintu kiranga ono manager leadership ngiki cyo tubuze muri industry nateye mvuga ati uno mugabo aciye ubwenge cyane uwo mutama wanje nkavura ndabiku ano bantu bafite amafaranga mw'abantu kuko nta mugwi n'umwe jewe ndabona ngako butaka bw'u Burundi ugenda muri tournage n'umuduga wabo bafise ikiduga kipakira abantu barenze 30 no mugura arenze basi mbaye nk'utondesha siko mbaye nk'utondesha reka nabevuye mabona buryo nyimba rero kibanza cimbere kirenzi cimbere cyangwa kirenzi kindi cimbere niho no ushire ndiko mvuga nk'umu analyst azi ibintu n'ibindi Ligiranga kiraho kiri umweru cyene mwana giswi kinobera kiraho kibereye Diko Entertainment. Of course ino ni Diko Entertainment jemba ndayenda bakengurukira kabisa ku rukundo mutwerekana ntajyo uri umuhigwe wewe wagize subscribe kuko inkuru nka zino z'akaroro zigushikira mu bambere yamara ndagukunda cyane wowe utari bwayikora usiyikora byihuse kugira tubandanye kubana 5 kuri 5 uyu muhungu yaritabye umuhamagaro yitwa Kiranga ni umwanalise ariko yanabikora anyway drop your comment mutubwire buryo wa muri ko mubona abikora gute tubandanye tumuzane canke kano gapapuro gatabule tukubike kibere hasi Kiranga kuyindi ncuro ndakwakiriye cyane urakoze cyane bwana Diko ndagushimiye gose yego umerewe neza ku mpande zose cyane ko ndashima mananyo agafangasi team manyanyo agafangasi umuruturu tupawutanga wizi bayibereye ngaha bimeze neza cyane waheza amagara ukayarongesha fresh one na cyane iyo mu mitsi itameze neza imitsi yanjye nsoza bwenge ngaca nihereza keza drink ibintu bikameza bigenda neza cyane ibi nibyo binyobwa no musi ngo biyoboye bibonekana hehe nta bindi binyobwa jewe nzi atari ibinyene ibinyobwa biboneka muri Orange Nation Burundi cyangwa muri Yashibu aho benshi bita kuri muri Fangas yufasha umotari wamubwira ati jewe njana muri Fangas nta numwe atahaza yego birumvikana cyane kabisa abantu bakubitireyo na cyane n'abantu bamaze kubifata bamwe ngo n'umuti abandi ngo ni ingaburo bitandukanira nijya ari Fangas bari ingaburo nijya ari n'umuti cyambere cyo womenya Fangas ntabwo ari umuti Fangas ni ingaburo yego Fangas ni ingaburo kuko umuti bwana Diko umuti ni kwa muntu umuti udakira Fangas ni ngaburo Fangas ni sanganya Fangas ni sanganya ngaburo nanga nguvuna ndema mubi iyo ni Fangas kuko Fangas yo wayinyoye yo ufise imitsi itameze neza makonyera niki Fangas umuruturu Fangas umuruturu ikintu cyambere kibanze ikinjira muri ya mitsi kabanze kinjira muri ya mitsi yose ikintu kikwereka ko yinjiye mu mitsi ubanza kumva kayasho ukumva kayasho karatamwe kukubiragiramwo menya yuko Fangas umuruturu itangwe gukora akazi amwe kwinjira mu bikorwa cyayo bati jewe ndiko ndandika utuntu twanje ku mashini ndiko nakora ukuntu ndumva yuko mu bwenge amakonyera ndiko biragenda neza cyohereza keza drink cyangwa ukakacanga kagira cyo bita system BMT aho system nako kabakapa ni system BMT akindi kiba kiyicanze abari Fangas umuruturu tuna Fangas T na keza drink
ugashiramo nk'amo mabiri mu ijage wumva za mu mabiri kwa rero n'Imana ariyo baca banyu Komengo ubukoze uburozi canke kakantu bita ngo amadoze y'ikirenga wapi baca umugani mu kure ningo imiti ikora ikoranye rero ni imiti ikora zikoranye niyo mpamvu ugiye kwa muganga baguha kinini bakaguha na paracetamol bakaguha na tumwe twa vitamine bakaguha n'utwa apeti bakagukubita n'ibicurane kugira ngo iyo ugize iyo igikombiye ikikuvu abadayimoni bicirera na cyane cyane abasirikare baba binjiye badakeneye mu mubiri na cyane cyane bose ubahotore niko kuko nuko bimeze kabisa n'uwo mpungu mba nakiriye uno muzinduza ko batebya cyane nabwo mbere ngiye kwakira umuntu nkifuza ko tuvuga ku ngingo imwe gusa itarenga nirenguke nyuma yuko namaze kubona ko arasitati uvuguruza nyama bavuga ngo n'umuhungu aranteye ikigongo n'umuhungu arambabaje kuko ateye ibuye mu karere ngo yavuze ku bintu kuri Iseke Films atategereza kuvuga mu gihe we kugira ngo babone yuko ari wo mugwi uri kurazamuka uhagaze neza mbese ngo ucekeye byinshi bino bintu nibyo ubwo rero dafata uvuga ko ari guhangana na nyama gusa ariko ukabura fact tuhereza abantu zumvikana zerekana impamvu uvuguruza ibyo yavuze none jewe no buri byumvikana gute byerekeye Iseke kandi mbande burigirana hagufi ngama muri industry ndagana ngo buri kintu bwana Diko je nawe ndi mugunzi ngako ubona ubutaka bw'Ibujumbura cyangwa mu Burundi uri kubikora neza nka Iseke ariko wavuze za BMT numvise ngo system BMT none system BMT ni kinyobwa ni kinyobwa ni rapitegereje guvuza umugo oye ni kinyobwa BMT ariko hari n'undi mugwi witwa BMT ukina amafilme nawe urabikora neza yego ariko Iseke nayo ikiza irenze nukuva uri kurafata Iseke muri new generation na cyane cyane reka ndakwereke reka nkwereke icyo nkundira no mugwi icyo nkundira no mugwi ikintu cya mbere ufata ingabire nshasha kazidutse kabisa cyo ni ikintu cya mbere urafata ingabire nshasha ukafata jewe nka Diko nambonye arafise ingabire kabisa no ingabire woyikurikirana neza yo yikuramo umusaruro bona Diko je ndibuka bino bintu natanga kubyinjira mu 2014 nta muntu n'umwe yipfuza ko yoshira hejuru ingabire yawe ahubwo babonye uzanye ingabire bagaragaza kuyimimiza aka kantu niko vraiment akino uno mugwi je wanantangaje cyane yego Manye ndaho amateka yawo warantangaje cyane yamara nivyo nabonye namenye yuko witwa Akijuru Christelle zina mwenda abazajye kiranga byigumizemo ariko nabonye unamukobwa basa n'abatanguranye nawe mu gihe yari yarakoze ibikorwa byinshi akiri ruguru amera nk'ubanje kureka gato yacaragaruka bakorana amahiti nk'izitwa za Don't Force Love bakorana n'andi mafilme menshi kugeza n'uno munsi uvuze ikintu cyaribuka kabisa akarorero k'umuntu bakoranye barabema izina ryiwe ndabona yuko kabisa ari dosi na cyane cyane ico ni cyambere cyumvikana uravuga ngo ikindi kirenze ico none kimwe cyane bibi gufata ingabire nshasha bakazidoza gukorana n'abantu bakagira abantu babagejeje na cyane cyane nakumve ikindi kintu gikurikira uno mugwi ikindi cyambere uri kurakora ikindi cyakabiri uri kurakora uri cyambere imbere yuko wubaka izina international uko abanza kwanza wubake kwanza izina hano muri entertainment ya hano babyubaka gute kandi nabonye nyama yagarutse kugenda ivango ngo genda nka filme ariko akora yitwa Intimba filme ariko barakora yitwa Intimba ahubwo Jojo Sky yubaho Jojo Sky yubaho uno muhungu ariko bikora neza uno muhungu ariko bikora neza gute kandi hari ikintu kivuga ngo none akurikiza ibyo nyama yavuze kubona abanye rero uri kuravuguruza hari ikintu kivuga ngo yavuze ku kintu cyitwa kara ati barayisiga ukayoberwa umurango ukayoberwa umuntu ariko arabira mu idirisha ukayoberwa ijoro byose ngo birasa ubundi bino bintu bwana Diko nyama impamvu yavuze kujya niko natahura zino kara ziri international ni kara zo hanze iyo natahura kara zo hanze kashaka kuditiranya na za kara zo ngaha ayizerutse zindi zana ruje mutahura ijya kara ya Iseke
Jagara yiseke ahubwo Aristote yubaho Aristote niwe mutekinishe niwe wakora rya kara bavuga ati ibintu bimeze neza cyane nivyo uyo Aristote Simbo mu DOP wabo niwe mutekinishe wabo ahubwo yubawe ariko gerageza kuko igicapo bafise ntabwo bafise igicapo kigarukira ngaha ari mu Bujumbura bafise igicapo kuri international ndiko navuga international ubibona gute ivyo rega kugenda bibona ndiko naraba inyandiko z'abano bahungu nkaraba kungene bano bahungu bariko baragitinga nkabona nkaraba ngene no kara azana no mujama ono Aristote nkaraba kara ari baje bariko ashira mu bikorwa byabo nkavuga ati kamwe bano bantu bafise ahantu kanaka bariko baragera bafise n'intego bafise n'intego bafise n'ikintu kanaka bagomba gushikako niba bariko barakora bariko nibo ariko batwereka karorero kara tugiye gukoresha ugiye gukompara kara iseke iri kurakoresha cyane cyane nk'umuntimba ni kara ugiye kugerageza kuraba n'amafilime yo hanze bigiye bigenda bibangabanganywe bisa filime zo hanze z'abazungu na cyane cyane uvuza kantu neza kama ni n'abantu cyane cyane biko ni n'abantu kenshi usanga bari documenta cyane akora mpamvu ariko barazana akantu gasa na innovation ariko kiranga pay attention kwa kano ka ubona gute n'ubwiyo kara wewe uri kuvuga yuko ari nziza dufate ko kantu kitwa tere tere je nkunda kuyihuza na restaurant ndabira nk'umuntu yaba afise restaurant ahantu kanaka abantu bo mwako gace bakaba bakunda kwirira bakabakunda gufungura nk'ibigori ibi by'impurungure bivanze n'ibiharage urumva iyo restaurant kabifisa ko kabiki mugabo uwo muntu agatangira guhindurira ababakiriya biwe agatangira guteka ipirawo umuceri wa buri munsi muri uwo mwanya ariko araganya clientele cyangwa ariko arayirukana urabona reka nakwereke ariko abantu kenshi majorite abantu usanga bafite ibintu bamenyera ariko kuzana akantu kaka innovation mu bintu nabyo bifise akamaro ariko ubanza unyishure muri uwo mwanya uri kwirukana abakiriye canke uri kurabongereza ahubwo uri kurabongereza kandi uri kurabasereva ikintu badakunda ubizi ko batagikunda reka ikintu reka kugikunda mu gihe utaragifungura oya yego ndemeza ko hari ikintu tabuda ko nako utagifungura ugifungura ukaba wogikunda akora n'ikindi kintu uba wofungura ugacurira kudazongana no kugifungura kugira utahure neza rero tubiruze na tere ikintu nashatse kuvuga koko dufate ko iyo kara ikaze yego ariko abafana b'abarundi bisira yuko bakunda irya kara reka nakwereke mufana w'umurundi kumwe na meze akundishwa ikintu abwibwe uburyohe canke inyungu canke ubwiza kuri mico kintu kuko nejo bundi mbere yo kujana umuntu mu kintu urabanza ukamubwira ati burya kino kintu kimeze uko kino kintu kimeze uko impamvu tuko turakora gutya byaje bivuka byaje bivaha bigenda nuko twabikuye ngaha cyane umukora ku kintu yita ngo ntikibona kandi abone ibibona kubera dusubize inyuma gato za Don't Force Love waraziraba cyane bakora n'izindi nyinshi bakoze mu misi heza nizo abafana bariko barerekana ko bishimiye kubera ko numva ngo zarabona muri ubwo byo babivugamo usumba ino bariko bavuga ngo urijimye ngo kugira urabe ngo hari n'igihe menga ngo kwigurana ngo kugira ubibone neza biraza ko gusigura abafana ico kintu ngo bumvisha ko arizo filime ziri international ariko ikindi kintu wanavuze ngo bariko barakora ibintu ari kintu wavuze ki ngo international market bariko baraviza isoko mpuzamakungu najane cyane wofata isoko mpuzamakungu utarafata igimuhira reka nakwereke nk'uko kumwe nashobora kubivuga reka nakwereke uburyo kanaka ashobora kubivuga kandi nawe bitahure n'abafana bose babitahure ubusanzwe iyo umuntu ariko arakura hariho ibintu kanaka agenda arashanja ushaka kurabe y'ijwi y'umwana w'imyaka 2 uko agenda akura ngo agenda arahinduka rero nagomba kubwira ikintu ibintu iseke iri kurakora ntabwo ari bujuju ahubwo mbere wanashaka munabimenyere kubera ko muzoza kubifata mu nyuma iseke igeze kure iyo yararenganye kuri iyo system none reka nakwereke urabona ko abantu benshi uno munsi bakunda ibintu biri pipika yego n'amafoto burya abantu bacitaye amafoto ngo ngene amafoto gakeye sikusa harimo amajone no ibintu bya beno rero iseke ni umugwi umwe wamaze gutahura isi ahiri kwiraja kuko nakubwiye n'abantu bidokimanta cyane ako wakavuze n'abantu bidokimanta cyane bakamenya ibigezweho rero umuntu wese azanye ikigezweho igihe cyose yamara umuntu yamagwanywa
ariko do prince amara igihe aba yahereza ca kintu kiba gisukuye kiba kirimo ubuhinga do prince bagenda bavuga ati ko bya bintu nivyo wa bya bintu nivyo wa reka tugira ahantu tuvuga tuti umuntu kabisa arazanye innovation mu kintu kanaka tugume hahandi tukumaze muri bya bindi oya so oya ka innovation niko karakenewe kabisa bivuze yuko wewe bino bintu bariko barakora byose uriko urabibona muri sanse yo kwinova ushiramo kandi kantu kakabiki na cyane kuko biko yerekana kwereka uriko urabana staff yabo siko biba cyane mu bintu by'imishahara kabasanga yega karorero shaho bimenya gute bamugabo ko bana abantu je mbomoranye namenga n'amafaranga barayahabwa iki niki ega cyangwa baramutse baviza amafaranga byo kwiciye narigeze kwandika kamwe kuri stade kavuga uko uyu iyo witayeho cyane ibikorwa gusoma amafaranga bica birangira amafaranga gukuriki sinakumvise neza gasubira iyo witayeho cyane ibikorwa gusumba amahera birangira na ya mahera gukuriki uragenda amafaranga nyene akakwiruka nyene naraza rero bano bantu bibisunga cyane by'amafaranga nuko baranafise amafaranga barayafise amafaranga barafise uko nuko ibintu nk'ibi yiya mpuzamahanga nk'uko kose ata amafaranga ufise agafaranga baba bagafise ni ukuvuga ngo niba abantu uvuga ati nibakora bo bagashira imbere ibikorwa birashoboka yuko n'amafaranga yo bakurikira akazi hanyuma mu gihe bokora n'amafaranga bakayakurira kuko waruvuze ku kantu kitwa staff James yo cyane uyu Joel Sky ndamubona Aristote Simba wamuvuze na cyane Aaron Mutipe yitwa umwanditsi Iva sivyo mu gihe nayo amafaranga abo yabahemba bakarata n'ibyo bikorwa hari icyo byaba bitwara reka nana kimwe reka nakwereka impamvu byaba bitwara ariko nashatse kukwereka ko amafaranga atari cyo kintu kiri imbere nubwo baba yahabwa kandi ndisiri baranayahabwa ariko amafaranga si yari imbere kuko naguma nagura ikintu bwana Diko iyo ikintu misi yose ushize amafaranga imbere birangira icyo kintu ugihebye kuko amafaranga atabonetse musubira gukora none bituma abandi ntibabifise abandi bari bazare ka kina film hana dafise byo nibeshe zindi ndabavuga ko ntibantumye abana bavuga bagenda kujya kubikota ariko nato naroza amafaranga yo kubikota agakora muri uwo mwanya ntibari byo bivuga atayarose najya gukora ariko isekiro nk'amahera ntimaronka akagira mu makakotswe nibyo tandukaniro rihari kubifise n'uza kubironka rukarinze kubikora ariko y'amafaranga uyabura wateguye turunajejo nawe wabuze amafaranga ujya gukota kamene nawe mvuge oya ariko iseke wowe bateguye turunaje izobejo ntakiyisibye yari mu kameramani ati wowe shyira amabateri ku muriro hanyuma ibyo dukora ibyo tuvyuke tujya gukora wavuze no ku kantu kitwa staff uri kuranaliza ino staff yawe uyibona gute ino staff yabo ni nziza cyane ifise rero management yayo manager wabo vraiment n'umuntu araho yiturije ameze neza ubundi iyi migwi myinshi za kuronka management nk'iyi bigeze kure man bigeze kure kabisa uno kuja mbere ikintu kiranga ono manager leadership n'umuntu ivyo akora byose usanga biri mu bwenge bwinshi ugasanga ni umuntu aciye bugufi rega ubushize nagiye kuri tele aho ariko barashutinga umuntu manager yicaye hasi ko afungura ubugari hamwe nawe avuga ati bino bintu byari manager baramuhaye n'intebe arahanga ati nicara hano hasi mwa bintu mukwere hano umugabo nawe ubugari mu bandi none avuga ati umugabo rega nse maze twaturi kumwe none manager wambwiye nujya ati nujya nyene tuzi ko aciye bugufi kujya kuru navuyeho nize jewe nk'umunaliste navuyeho nize navuye ati sha ngiki icyo tubuze ngiki icyo tubuze muri industry no wese ukora akantu kitwa leadership namanya banavuze ati burya leadership irasiguye ibintu binini muri no migwi turiko turuba cyane manager wabo vraiment ugiye kuraba ni cyitegererezo nijyo no kwita example ariko arashobora kuba aciye bugufi nk'uko wa mugabo witonde ugasanga icyitwa ubumenyi barakumanaging umugwi burya biragoye
numugwi urabona bibiro bikorwa bikwa mvabwenge bisigura ngo ngero ndi managing nye birasaba umunyabwenge uyu mu manager afise ubumenyi bungana gute butuma wo murato bingano jewe reka nakwereke namire bizi ndamuziko ariko je nk'umwana wese nimubona gusa nta mudoki aciye bugufi nateye mvuga ati uno mugabo aciye ubwenge cyane kuko je mu bitabo byinshi maze gusoma nasanze umuntu wese aciye ubwenge usanga aciye bugufi ariko bene je umuntu usanga yicira hejuru utindanyaye usanga ari kijuju umuntu yo muri analyse muri analyse yawe narabonye kujya mugabo ahubwo yubaho ujya mugabo yubaho kabisa kubera ko manager uwo bita Claude yubaho naniyo narinzi yitwa Claude jizina ndarinzi ariko jewe naramubonye ndamushima je nitaye no kumukizina giwe naramushima wowe mutama wanje nkabona ndabikuru akopasi ugiye kuraba uburyo kiyitwa kumugwe ubundi managere ari bakwiye gufata intebe bati jewe na manager azanye n'agasarata kisangiza ariko basuko umwanya wahamaze icyo kintu kugira ngo gitahura neza n'abandi bacumva hari ikintu wabonye hari ikindi kirere biheza bikarema mu bakinyi abakinyi babona babyakira gute baba ariko baritwara gute iriya staff nini sinzi nimba ari shooting ya vuba birimo abitwa ba Izopris bakanyana bari biberenga ukitsera kwavuze ni habari no nibaza ko amashooting aba yagiye abitwa ba Delicia n'abandi bantu benshi bo mubona abari fresh bameze bameze neza kabisa usanga bisanzuye gahiga reka narabajije nani manager wambwiye noweka can you imagine umuntu afata akabana n'abantu ariko umwe n'abantu agafata bya byero byo akabyambura akabishira ku ruhande akafata rero je nanje ndumwe muri mwebwe tugiye manager bije ku ruhande nzokora icyo ngiye gukora ariko jewe nka manager wanyu nimugashake kunshira ku ruhande jewe ndumwe muri mwebwe nanje nabaye ngaha ariko mvuye muri mwebwe ukababona bacira ingata kibazo nta problem ubwo kintu uri kuvuga ntigiheza kigatera intege abakinyi anagira wahije kubivuga wahije kuba wabirangije ubusanzwe iyo urabona reka mvuge basi muri rusange muri rusange ndibuka ku ishuri twari dufise ibuka nayo niga seconde nafise umuticha yari umuticha w'icyongereza umuticha arisanzura ku banyeshuri anga n'umujama wacu twamwisanzura ko fresh kandi ikigo cyo nta mutagito kubera ko umuticha kwisanzura ko donc ugasanga nyene murabajama murabapire nyene murabajama oji fresh na problem ewe urazi uwo muntu nta muntu n'umwe atamukunda kandi ibintu byose atanga birinjira bigashika bitategerezwa gushika rero ikintu cyo nk'aba manager benshi bomera nkawe twotera imbere cyane twotera imbere kuvuga ku kintu cyitwa management urahabona izindi ngufu ahubwo ikintu nibaza ko n'umugabo ashobora kuba yarabaye hanze umwanya munini jena nsa makuru kera ngo mu diaspora birashoboka ariko jena narakubitiye abantu bakora ibikorwa mbona ni umuntu wacu wo ngaha mugabo mugani wa nta nubazi background y'umuntu usanga yarigeze gukubitira hakurya abasiriya mico y'abanyaburayi birashoboka kubera ko jewe ningerageje kumwihweza nasanze mico yiwe kusanzwe mu Burundi habonetse umurundi umwe yitwa manager arumva ko kana kintu kimanaje kiramuduze kamushira mu bishorishori ugasanga n'umuntu waraba genda kora bumenyi bwiwe nagira ariko uyu mu manager yubaho uno mugwi ibyaho ni birebire nabo bivuga ngo bimare uno mugwi kubisanzwe uko witwara neza muri industry uko ubikora neza bisanzwe biraboneka yuko n'indero baba bayifise kwiye kuko ibintu byose uri kubikora ukabikora n'indero ubikora neza kabisa akantu kigwa discipline n'abantu bakunda kukandika ku ibintu ku mastati na cyane kuko ibintu byose ukora bitagira mu indero ibintu naco bano bantu reka nakwereke bano bantu buryo bw'amafaranga reka tubugarukeko kano k'amafaranga rabaye nk'uko avuga reka ndabugaruke ko rero mu buryo bwihariye bano bantu bafite amafaranga mw'abantu kuko nta muntu n'umwe jewe ndabona ngako butaka bw'u Burundi ugenda muri tournage n'umuduga wabo bafise ikiduga kipagira abantu barenze 30 abakinyi barenze 30 cyanga nawe bagashiramo abantu bere baje arenze kutabashira kutagashira
nani no urambonera bava nemera ibyo bintu biko bavuze impamvu iyi modoka ipakira abantu iyo bisi ntayo ndiko muga amabisi aya mabisi mbashiramo bangahaya barenze 35 ni transisengo numva nani navuze barenze 30 nagira mvuga ngo nta bisi bayo pakira abantu 30 baranare ndise ndabibona bikote ni umaze kuba ufise umuduga upakira abakinyi rega ushaka n'ishengero ushaka kuza gushinga ishengero ahantu kwa ntago washiramwe n'abanyeshengero ukagenda gukina filime nta mukinnyi n'umwe agenda gukina muri iyi seka avuga ati mbega ndataha gute kuko twama tubibona mu yandi mafilime mu yandi akantu ni challenge nivyo ukagenda gukinira ahantu uba muri noro ukagenda gukinira muri side tuno munsi muri iki gihe ikena ry'amabisi ndataha gute ukahagirege ariko icyo kibazo muri iyi seka cyaramaze gutorerwa inyishu urambwira ko n'umugubo woroshe man akantu k'amafaranga rero mugabo amafaranga nyene ni byose kuko hari abantu benshi hano bakora ko amafilime menshi mugabo bavuze bafite ikibazo cy'uburyo na cyane ariko no mugwi ikintu cyerekeye uburyo n'ukuri icyo kibazo je nibaza ko atakigihari uko biri kose ndiko ndaraba nk'umuyobozi wanje nakoze icyo kibazo ntaco iki kintu kirakomeye cy'amafaranga niyo mpamvu kivuze nkacumva kabiri na cyane naracyumvira ko cyane yamara wa mugabo we mba numva nyene ibintu entertainment ni dish n'ikindi ariko n'umusi yaho navuze ngo tuba ikintu cankomye niyo mpamvu navuze ngo tukivuge ko ari ingingi imwe ariko Jimana ngira no kwamaze kutwemera yuko umwanya n'umwanya tugukeneye uzotwitaba kandi ko je mba ndahari ariko bijya kukurekura rero ntakwinjije mu tuntu n'utundi je mbona menga wo bumbeshe cyane kareka kuvuga no mundi kuno mugwi wakomeje kuvuga kandi wa mugabo dukuremwa amaranga mutima tuvuge ukuri uko tubona ibintu araba duteri intege tuzibakera ari nabo tuzica uburyo butatuvuye ko nabo nyine twazibaca mugabo tugamije kubaka n'umugwi wakomeje kuvugira witwa Iseke Films bibaye ngombwa yuko no munsi ukora nka top 5 ugatondesha imigwi iri hano maybe turisunga new generation kwa dushobora kuja no mu yakera gose kasanga turavanze ibintu ubaye urutondesha wowe ushira ku mwanya wa kanga no mugwi manu arenze no mugwi arenze basi mbaye nk'utondesha siko mbaye nk'utondesha reka nabevuye mabono buryo nyimba rero kibanza cimbere kirenzi cimbere cyangwa kirenzi kindi cimbere niho no ushira sindagataho unomugwi reka nabivuga uko unomugwi jewe ntiwantumye kandi n'amafaranga wandishe je ndiko mvuga nk'umu analyst azi ibintu n'ibindi ariko badukurikirana muri Iseke je nimwantumye murabizi ndikiranga kiraho kiri umweru ni mwana giswi kinobere kiraho kibereye rero jewe nimwantumye ariko naguma ndabamenyeshe yuko jewe mwebwe nubashira nyimba hari ahantu imbere niho no bakrasa bivanye n'ibikorwa mukora no ndayabahaye ko bwawe nimba merit bane bantu uravye ntambwe bariko n'umugura arenze mwabantu ira naco norenza n'umugura arenze naco norenza kuri byinshi wavuze ndagushimire cyane ku kanya waduhaye ndagushimiye wakoze kuza yego yego nanjye ndagushimiye ndashimira ari dukurikirana kuri Diko Entertainment yego mushishikare kwa subscribe mugende no kuri Iseke Films mukore subscribe bano bantu bariko bikora neza mw'abantu nuko ndagushimiye cyane mutamba wanjye ndagushimiye cyane ndabashimire namwe mwadukurikiranye everywhere you are, we love you so much. Hasta la vista. Diko Entertainment.